Matthew sahluko 6 verse 33 itolo sicale ku 19 masethula le theme yalomnyaka sisetawu buyela ke sibukisise lomgwaqo wale theme yethu lethi no limits but ingcikithi ikuleli verse leli nje leli verse 33 lengicela ukuthi simfunze. Ngiyabonga. Thank you for reading. Bese sifunza 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Manengana wona kepha ngicela nje sesike sibambe lawo kwanyalo. Matthew 6 verse 33 na Korinte kuqala sahluko 14 verse 33. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe. Khona tonke letintfo titakwengetelwa kini. Kodwa funani kuqala lelo gama lelithi kodwa but ligama lelihlanganisa inkulumo kusho ukuthi khona inkulumo lelangenhla le mangabe ungakayinaki ngeke lo lokulandzelako kukhona ku-applya kahle but funani kuqala umbuso waNkulunkulu nekulunga kwakhe noma kwawo noma sifune kulunga lokhu kwaNkulunkulu kunekulunga kwethu ngebuve bese ke selithi all this ngula qhamuka le theme yethu ke khona lo all masithi yi-season ngomnyaka noma yiminyaka le lode ema-limits angacabanga kahle ngeSiswati ukuthi ngabeka kanjani kepha kuze sikucabange kanjalo ngilokuthi la uthi Jesu all these things uthi tonke letinto titawukwenetetelwa tonke makathi tonke usho tonke so kusho ukuthi ekhabo Jesu uthinza lokho ukuthi hayi nako ungakuthola uthinza lokho ukuthi hayi nako ungakuthola ngoba akupheli akufani nalekhaya kithi nakini la khona lokunye hayi lokhu kwa kumbe kwamake lokhu ke hayi kwababe lokhu khona kwabomake ngathi kuvama kona kwabobabe hayi lokhu kwebantwana lokhu ya khona kwabantwana bonestam angathi basadliwa yini ngayigcina ngathi ifana ne-odds inestam injalo yeah ngagcina katsene so mawuthi uthinza lokho hayi lokho ebantwana lokho kwababe but ekhabo Jesu lokhu ke ungadla le odds ke kwakho le nestam kwakho yabona emasi akho so la khabo Jesu uthi Jesu and all this shall be added unto you. All this shall be added unto you. But la kumaKorinte kuqala sahluko 14 verse 33 ake sesibuke ke ukuthi kuhambisana nani kulo all. Ngoba uNkulunkulu akasiye uNkulunkulu wetiphithiphithi kodwa wekuthula. Yes. uNkulunkulu akasiye uNkulunkulu wetiphithiphithi uNkulunkulu wekuthula lelinye lithi he is God of peace. Yes, esingisini. For God is not a God of disorder. Nako ke lekumele sikunakisise. God is not God of disorder. Yinengi i-disorder lekhona emhlabeni, yinengi i-disorder lekhona nasebandleni. Le disorder ke yi-chaos. uNkulunkulu shall never honor our chaos just because we are praying in the name of Jesus. uNkulunkulu angeke alanzelele la kumisile ngenxa yokuthi nje
site egameni la Jesu. Kuhlelekile makuthiwa God is God of order, kusho ukuthi izinto taNkulunkulu tihlelekile. While there are no limits, but there is order. There is order. Ngiko Jesu athi lesikhiya sekucala kufuna kucala. More than seeking, but ligama leliba likhulu la ekufuneni ngilokucala. Funani kucala. Uyeva si order leyo. Funani but kubekeni phambili kufuna umbuso. Akube senhlitweni yakho lilanga ngelilanga kufuna seeking the kingdom. Sitawubuka ke ekuchubekeni kwetikhathi lokuthi sifuna kanjani, sifuna ini more than singaze siye etintsabeni sithi sitofuna umbuso kaNkulunkulu. How do we seek this kingdom? Ngoba lemfihlo yalo all ila ekuthenini lo first waNkulunkulu kule tindo lathi shoko umthatha njenga first yini nawe. Ngoba ngendeka ufuna lo all but lo first wakho akusiye lo wasezulwini lo access to the all. So kufuna ke sibambe lesikhiya selizulu lesa first seek the kingdom. Uyathi Jesu kude into lathi yifune kuphela kwenza la nginesiqiniseko khona ukuthi uNkulunkulu makathi funa lokho kusho ukuthi kuyatholakala. Ngekwathi labafuna yena bayamthola. Yeah. Ngathi akakhulumi kakhulu ngalabanye abantu ngoba labanye abantu kungendeka bangatholakali. Le nombolo lo ishayela itholakala emoyeni. So but uNkulunkulu akuna answering machine la ushiyako. Kuthi hayi ngisengatholakala kwanyalo akashiyi naku lokulenga la eminyango kuletinye isikhathi emahhovisi kuthi hayi in the next 10 minutes ngabe ngekho awumathi nalo ucale nini lo 10 minutes but nje in the next 10 minutes ngabe ngisengekho. So uNkulunkulu uthi masifuna angaze asikhombise esifunani lokho usho ukuthi kuyatholakala. Seek first the kingdom. And kune order. Lenye yetinto lobona ngato ukuthi uphithitela useqinisweni ngembuso kaNkulunkulu. Encwadini yaMateyu sahluko 11 verse 2 to 5 na Johane sahluko 5 verse 19 kuya 21. Matthew 11 verse 2 to 5 na Johane 5 verse 19 to 21. Matthew 11 verse 2 to 5. Kwathi ke Johane umbhaphatisi asesejele weva ngemisebenzi yaKristu wase uthumela labanye bafunzi bakhe kuye befike bathi kuye wena unguye yini lona lotako noma kusafanele silinzele lomunye. Jesu waphendula wathi kubo ncanzekani niyemtshela Johane ngakho konke lenikuvako nalenikubonako. Timbombuthe setiyabona tinchute netishosha setiyahamba emalephelo yayahlanteka tihulu setiyeva labafile bayavuswa nelivangeli selishunyayelwa kulabampofu. Yes. Amen. Amen. Kusho ukuthi impendulo ya Jesu lebeya kuJohane ngoba Johane bekamethulile lo mnikati walombuso. But nyalo ude liqiniso ukuthi kani lombuso
wendani lo mbuso usita ngani ngoba nyalo bangaphasi naye uboshiwe nje under lo mbuso weMaroma kanti lo mbuso waJesu awusiwo yini wekutoba sita ekugcilatweni bantu Jesu ke wathi cha lo mbuso la kuwo hambani nimtshele lokuthi uoperate kanjani ucitha maphi emandla lo mbuso lo mbuso lokuthi ungakukhokhi la jele eJohane akusho ukuthi udysfunctional akusi inhloso yawo lo mbuso nyalo but kunembuso lokumele ucithwe lo mbuso lokwenta abantu ukuthi babe kanje uthi hamba ubatshele ke ukuthi the kingdom is in operation labangaboni bayabona labangeva bayeva kusho ukuthi mangabe uphasi kwalombuso waJesu lota ubonakala ngako ngema activities lahambisana nalombuso wakaJesu ngema activities lahambisana nalombuso wakaJesu so uyawakhomba ke makhala zawo Jesu ukuthi lo mbuso wakhe ufake khathi naku nanaku nekushumayela livangeli kulabambofu preaching the good news to the poor kuJohane 5 verse 19 kuya 21 ngakho Jesu wabaphendvula wathi ngiqinisile ngithi kini indvodzana ingeke itendele lutho ngekwayo kuphela yenda lokho lebona uyisa kwenta ngobe lokho lakwentako yena nendvodzana iyakwenta ngobe uyise uyayitsanza indvodzana uyikhombisa konke lakwentako yena thank you Jesus utayikhombisa imisebenzi lemikhulu kunalena nize nimangale njengobe uyise avusa labafile baphile nayo ke indvodzana iyabaphilisa labo lethanza ukuthi baphile amen amen nayo indvodzana itabaphilisa labo lethanza ukuthi baphile Jesu uthi yena ukhonela kwenda njengaloku abona babe enda uyabona ke impilo yaJesu beyigcwele iaction lo mbuso waNkulunkulu is action packed kingdom ngumbuso wetendo ngumbuso wemnyakato kukhona tindo lesatiko ukuthi uma sidenda leti sidendela umbuso wa7 la siyafunza ukuthi kumele sibone babe enda lokhu lekwendiwa nguJesu bekwendiwa ngubabe kusho sina uNkulunkulu akahlale ezulwini agocota tandla but la emhlabeni uNkulunkulu wakhetha ukuthi maketa ngendodzana yakhe lenguJesu angene emtimbeni wethu kuze kusatosebenza emkhathisini wethu ngoba kube usebende ngebuNkulunkulu bakhe ngabe sabaleka ngelanga afika Jesu bese yawubaleka noma ngachamuka nje ngiyathi ukuthi siyathanza siyafisa Nkosi sikhombise wena uma ngachamuka Jesu athi ngcimi la nibone ngithe nyamine kungendeka ungahlali katse la noma usho ukuthi ngifuna kubona inkatiblo yakho Nkosi but uma sekangayikhombisa le ngatimulo kungendeka kube chaos ititulo libheke phansi so ngiko ke wakhetha kuta ngemtimba wemuntu waba ngumuntu ebantwini kuze sithe usonzela kuye athinzane nathi sithinzane naye sivane naye avelane nathi lapha ke uthi lokhu lengikwendako ngenda njengaloku babe enda how about that funani kucala umbuso funani ku-establisha tindo tasezulwini emhlabeni emthandazweni uthi Jesu siyawuthandaza sithi inthando yakho ayendeke emhlabeni njengaloku injani njengaloku yendeka nasezulwini kufuna umbuso lokubreaka lama limits kusho ukuthi asibe busy ngetindo uNkulunkulu lafuna kubonakala ngato emhlabeni
ngoba ngishido itolo kubase Kolose 1 ngverse 12 noma 13 lelithi thine sisusiwe embusweni webumnyama safakwe embusweni wendvodzana yaNkulunkulu. Busho ukuthi the kingdom is there, the kingdom of darkness, but thine sasikhokhiwe kuyo. And kude bengicoca nalomunye kuma senior citizen pastors sicoca nje tingcoco tethu nekufunza iBhayibheli wathi yedlamini la eBhayibhelini kude inkosi noma ke sewungaphuma eBhayibhelini uye anywhere in the world kude inkosi lengavuka kusasa isarende as long as esihlalweni uyawukulwa kuze kuchitheke the last drop of his blood. Ngeke Sathane athi kuthi uyinkosi yebumnyama ahlale mawuta wena uthi ngegama lika Jesu ukuthi ihliphi bese uyahlala uthi hawu sewuthethe over vele. The enemy you chase today now is the enemy that will be fighting you right now mawuphuma. Lokuhlupha ke yena ude nalengadi ngoba lona at least angalwa until the last drop of blood but ngala akunangadi ngemandla ebumnyama. So the battle will continue as long as ade ukuthi unesihlalo unebalandzeli bakhe lomubi. So thineke si advance the kingdom agenda yasezulwini against the kingdom agenda yaSathane. Ngiko ke utawubona la masifunza lapha ekuqaleni uthi Jesu umuntu angeke akhonde emakhosi lamabili. Ngeke uadvance ema-agenda emakhosi lamabili. Noma ungawaphathela omabili ukhona lolomunye lothi amfavor over lolomunye. Sibonakala by occupying our lives with the activities of heaven. Physically, prayerfully, financially, we sponsor the kingdom of heaven to advance. Lokunye ke lengicela sithi kukubuka ku first seek the kingdom. That is the entry point into the door of no limits. Kwesibili, the second entry point is understanding. Understanding. Kwesibili, lokutawusenda sihlale siphile ga no limits. Yindzaba yekuconza. Proverbs 4 verse 7 nabasefesu sahluko 1 verse 15 kuya ku 19. Taka 4 verse 7 nabasefesu 1 verse 15 kuya ku verse 19. Bese sifunza na Daniel sahluko 10 verse 12. Isaka 4 verse 7. Kuqala kwekuhlakanipha naku. Zuza kuhlakanipha uzuze nekuconza noma kubitani. Amen. Yes. Though it cost all you have, noma kukubitani. Kusho ukuthi ka no limits, kukhona nawe lokutakubita. Noma kukubitani, kuthole, get understanding. Noma kukubitani. Ngalama emagama, kukhona i-price to pay to get understanding. Noma kukubitani. Set your mind to understand. How does this kingdom operate? Set your mind on understanding. I understand that emavesi nje kuphela abazalwane. Kepha we need to understand how this kingdom functions.
Njengalokhu uNkulunkulu anguNkulunkulu we-order. Kumele ngi-understand lokuthi letintfo leti ngenama limits tikuphi. How do I access the things la athi Jesu there are no limits? Get understand ngetulu kwako konke. Malithi ngetulu kwako konke lisho ngetulu kwako konke bazalwane. Ngetulu kwako konke. Thola kuconza. Thola kuconza. Ngetulu kwako konke thola kuconza. Base verse 1:15 to 19. Ngakho ke sengivile ngekukholwa lokubini eNkosini Jesu nangelithando lwenu kubo bonke labangcwele. Yes. Ngibonga ngingakhawuli ngani. Nginikhumbula njalo nje emkhulekweni yami. uNkulunkulu weNkosi yethu Jesu Kristu uyise lonebukhosi aniphe umoya wekuhlakanipha nekwembulelwa ekumatini yena. Yes. Akakhanyise emehlo etinhlitiyo tenu kuze nati lokulithemba lanibitela kulo nekuthi buhle kangakanani bukhosi belifa lakhe kubo labangcwele. Nati nalokubukhulu lobumangalisako bemandla akhe kithi thina lesikholwako. Yes. Amen. Lapha sifunza kulomthandazo ukuthi ngazi ukuthi inkinga lenkulu noma la kumele kutholakale likhambi khona akusiko etintweni leti external leti ngaphandle, kepha likhambi lelikhulu lifuneka internally. uNkulunkulu akakhanyise emehlo engqondo yethu, ngoba kwakhanya la kithi we will see the door of no limits. Kwakhanya la kithi kutaba ngathi uphila kulelinye live ngoba sekukhanyela kuwo. Labanye batawuthi bakhala ngalaba ngakuboni uma ngale wena kufana naseklasini nje singafanani siphiwe ngekwehlukahlukana. Lo munye athatha liphepha le-exam ubone hliphi umbone nangaphuma wena use question 2 uyamangala ucabanga ukuthi uyemthoyi sewuhambile. La kwaze kwakhanya lamehlo enhlitiyo wa understand how the kingdom operates. Kukhona la ukuthi abangihlwihlwi khona bamangale ukuthi hawulona wasuba lapha ngenxa ke ukuthi si7 vele lelive kuyatiwa ukuthi li-operator under the kingdom of darkness ngemandla ebumnyama na kanjani batawukusho ukuthi utabe unenyanga yakho because 7. So baya understanda lokuthi kunetinto longeke utende out of your natural means. Niko ke batakuclassifya bakufake kulabo bantu labasebenta ngalamanye emandla. Gansi uNkulunkulu uthi there are no limits ngala in seeking his kingdom. Yes. Ngola khona ke utawuletha ubufakazi ngaNkulunkulu wakho. Ngola kwakheka ubufakazi ngaNkulunkulu ngoba sekungetulu kwalamandla la natural lekusetshenzwa ngawo lamhlabeni futhi akusiwo nalamandla ebumnyama lo wakweledako lo tawahambele busuku uhamba under the door of no limits. The door of no limits. Ngithe itolo ke kufuna lo lwimi silufunze lo lwimi lwethu ngoba nathi sifana nebantu abathunjwa. Awumangale ukuthi umntwana wakho ungaba nanang baby wakho nje 1 month 2 month wamthatha lo mntwana wayawuhlala eMaputo wakhuluma ini lolimi lwakhona Siphuthukezi. Okay. Wakhuluma nje wacala wakhulela lena nje nomtalelwa khona nomkhulela khona emncaneni bakhe. Uyawuthi uyafika wena ukhuluma naye sawubona ngeke akufe. Noma wakaDlamini ngeke akufe. Ngoba
lokukhula nelulwimi lalivako sewuva lolwimi lolumkhulisile le language yakubo noma certificate sithi uliswati but lokuthi ukhule ngelulwimi lolungasilo lwakhe angeke asive Swati sesathunjwa ke sesahlala la emhlabeni kakhulu ansi ngiyakhumbula lithi we are of a heavenly citizenship siba sezulwini but ngoba sidalelwe la sesiyathi ukuthi tintwo umuntu makenda nje kushoni umuntu makenda nje kushoni sesidadishana ngalolu lwimi neunderstanding yala Jesu ngishilo itolo ukuthi mabafika bathi kuyagulwa le wahlala kanti lolwimi lwala sukuma utazafe lo muntu kanti lolwimi lwala ezulwini kude late every time is the right time anytime is the right time so Jesu ke wathi hayi sengikucedzile bengikudelela sesingasukuma ke asihambeni siyovusa lelijaha basi laba sekuphela imalanga langu4 wasuthi Jesu no kahle kahle ngithi sowufile sewuthi ke sengikhuluma lolwimi lwenonke ngoba lolwimi lwethu lezulwini lo muntu ulele siyomvusa sesifunze kakhulu lolwimi lwalamhlabeni bazaba we need to learn the language of heaven ngike ngacabanga ngiyeshayina ngikhanza kuphithitele emashayina ngibe bathi hello hi abe uyathi timali tami singisi sabi ngingafa naso until ngibe nendlela yekuconnectana ngifunze ukukhuluma nalabantu bale ngingangena kuyo yonke irestaurant ngingadli kudla kukhona why ngoba lulwimi lwabo ngingalwati sibe embuso wasezulwini kunelulwimi lwethu lekumele silukhulume lolulwimi lolwenda ukuthi sibe neaccess to the all lesilungiselwe lona lizulu kumele silibambe lolwimi lwethu kuDaniel sahluko 10 verse 12 waqhubeka wathi ungesabi Daniela kusukela ngelilanga lekuqala mzukwana utimisela engcondvweni yakho ukuthi ufuna ukuconza kahle nekuthi thoba embi kwaNkulunkulu emavi akho evakala kahle onke mina sengitele kutawuletha impendulo yawo thank you Jesus amen lapha ke lokukhulu lesikubonako ngilokuthi Daniela wasukuma asukumela ku-understanda imfihlo lebeyembuliwe liBhayibheli ke lithi kusukela ngaleli langa since the first day makabonge simakathi hey yathi bazalwane since the first day you set your mind to gain understanding kuleli langa lekuqala la usukuma khona uthi ngifuna ku-understanda imfihlakalo yetinto taNkulunkulu from the first day you set your mind to understand lizulu lanyakata from that first day lanyakata from that first day lanyakata from that first day bengizama kubala tibalo ngisengakabali ke kahle ngoba ngisafuna kuphuma nami nelihlelo lwakami ngizama kubala ukuthi kepha iBhayibheli makumele ngilifunze in 7 days ngilicetse kufuna ukuthi ngifunze how many chapters a day kumele ngifunze how many chapters a day I'm trying to set my mind to understand I'm trying to set my mind to understand lithi ke leli iBhayibheli ngalelanga uba nekuthi misela kuthi nyalo this is my focus lezulu lithatha ukuthi deal done lithi kusukela ngalelo langa when you humbled yourself before God your words were heard
suka ngalelo langa nje lekucala kwevakala ezulwini ukuthi uthethe tigide ekufuna tinto tasezulwini kwaqala lapho kwachuma tibopho kwavuleka emagede kusukela ngalelo la. Can this be your first day la uthi Nkosi, I want to set my mind on seeking the kingdom of heaven? At that time la khona uthi I'm setting my mind on this thing, ngula khona lizulu likuhonorisha khona. Ngila lizulu likuhonorisha khona. Ngikumbula loya MC wethu and then ke sewuhle uva lapha nalapha ngalelinye langa athi umshado kuphela kwe institution la unikwa khona certificate kana usengaphasi nekuphasi. Unikwa khona certificate nje kuqaleni, you are certified husband and wife, but usengabi nguye. Usengabi nguye. But sekuthiwa unguhusband, unguwife. Ngathi into tasezulwini ngathi cishe tibe njalo mani. Unikwa certificate sekuthi u understand that into tasezulwini the first day you set your mind. Uthathwa ngekuthi ufuna umbuso waNkulunkulu the first day you set your mind. Uthathwa kanjalo ezulwini. Certified before taking the actions. Because you have set your heart on this thing. Ngoba tonke tinto ticala emthonjeni wenhlitiyo. Ungaze ubeke inhlitiyo yakho kuyo lento kulukhuni kuphinze uphambuke kuyo. Ungaze ubeke inhlitiyo. Yes, ungaze ubeke inhlitiyo. Nibuvile lobunye bebufakazi lapha itolo ukuthi kwafela kangaki lo mzalwane. Yeah, khona la fela 3 times khona. 4 times. Yeah, so labathe uyanokha washayisa wawaphasa, babathe washayisa wawaphasa. But akugcinanga ngekufeyila. Once you set your heart on a thing, akunenzaba how many times you may fall down. Ngiko livile Nkosi lithi the righteous may fall 7 times, but ngoba lenhlitiyo yakhe ayikho la kuweni. Iksekubeni righteous uyamkhanzamile. Uyamkhanzamile. Umuntu lo righteous upredictable. Umuntu lo righteous upredictable. Uyamathi sinoma ngaphuma ngala koneni la kunathwa khona, but utamkhanza angakadzakwa ngale. But long as predictable, long as righteous, akasi predictable, awusisho ukuthi utawuphuma. Utawuphuma. Ngiwo umehluko phakathi kwengulube nemvu, mayingena elitsakeni, imvu ingakhala, ingulube ya enjoy. So the righteous may fall 7 times, but inhlitiyo yakhe ayikho lapho. He will rise again. So nathi ke bathandekayo kufuna ukuthi noma ngingakaconzi kakhulu lapho kufuna ukuthi sigadzane ekuvukeni. Mangabe ukhona umuntu loke wanambitha indzaba yokukholwa wema waba righteous before God, kumele umgadze kakhulu ekuvukeni. Angathi masavukile uthi hawu ukuthi ubuye embamba, because the righteous may fall 7 times but will rise. So kuyendeka kube ngemakholwa kuphela la kugadza ulale phansi siphelani. Kanti live lithi you shall rise again. You will rise again. Kumakhosi ekucala sahluko 3. Sengema verse ami ekugcina lawa. Lekugcina kutabanga base Galatia sahluko 4. Kumakhosi ekucala sahluko 3. Yenze lendzaba ke phanje ngicela sikhawule ngekufunza ungasicalela ku verse 1 ugcine ku 4. Solomon wakha ubuhlobo naFaro inkosi yaseGibhithe, washada nendvodzakati yakhe, wayithatha wayibeka edolobheni laDavida, waze waqedza kwakha isigodlo sakhe nelithempeli lasimakadze kanye netibonza latatitungelete iJerusalem. Bantfu noko babe Solomon basanikela ngemhlatshelo etindzaweni letiphakeme, ngoba lithempeli laliSolomon lingakapheli kwakhiwa.
lakhelwe libito laSimakadze. Solomon walikhombisa luthando lwakhe kuSimakadze ngekuthi ahambe ngetimiso teyiseDavide. Ngaphandle kwekuthi yena Solomon abenikela ngemihlatshelo nangempepho lethunciswa etindzaweni letiphakeme. Inkosi yahamba yaya eGibhiyoni yayawunikela ngemihlatshelo ngobe leyo bekungiyona ndzawo lephakeme lemgcoka. Solomon ke wanikela ngenkulungwane yeminikelo yekushiswa kulelo lathi. Thank you. Kungendeka ngulo 1000 kungendeka leligama lenkulungwane la 1000 weminikelo kumbe lisho ukuthi bekukunengi kakhulu. But nale liqiniso lengifuna siliconze le understanding in a package of benefits. When you set your mind on understanding this kingdom, lokusebenta kwetindo talakhaya, kune benefit yakhona nje. Kune benefit yakhona. But naku lengifisa lapha sekunake bese ke sesiyakubona lithi Solomon wakhombisa luthando lwakhe. Verse 3, Solomon walukhombisa luthando lwakhe kuSimakadze. Walukhombisa luthando lwakhe kuSimakadze. Walukhombisa luthando lwakhe kuSimakadze. One of the difficult things to hide is a smile. Smile usibona kumuntu ngisho avala umlomo. But umbone ukuthi ngazi usuyasmile. Makukhona into lekulukhuni kuyifihla is when your heart is full of love. It's very difficult to hide luthando. Solomon lithi liBhayibheli luthando lwakhe walukhombisa. Kwasho bani uNkosi yami bathanze emabandla abo wathi ngiyanicela maKenani. Ngiyanicela maKAC lamahle. Don't tell us how much you love us. Show us how much you love us. Sicela singamemeti kakhulu ukuthi ngimthanza nonke kokucala kungenteka uyaqala nekusibona. Ngimthanza nonke. Awu ngathi noma ngilambile noma ngesuthi ngimthanza nonke. Maybe mina angathi kumbe sengasuke ngakwesaba but ngeva nje ukuthi it's one of those religious testimonies. Ngimthanza nonke bazalwane. Kusuka lapha simemetele umngcwabo. Umbona phuma ngathi akeva nekuva ukuthi kunesimemetelo khona labafelwe ngalo. Ngimthanza nonke bazalwane. Ngisho kungathiwa siyanikela sinikelela lo mngcwabo. Ngimthanza nonke umbona phuma afaka tandle emakekeni ayoshona. Kanza phethe elifethi lakhe abhama umuntu ahamba ekhaya. Solomon wamthanza uNkulunkulu, walukhombisa luthando lwakhe. Walukhombisa luthando lwakhe. Luthando leselutiyile, luthando lolungenama limits. Luthando lolungenama limits. Luthando lolungenama limits. Kungako liBhayibheli lithi uNkulunkulu the first commandment ithi uboyithanza inkosi uNkulunkulu wakho. That is where limits are broken. Ekumthanzeni uNkulunkulu. Aphinze athi ubomthanza makhelwane. Kude umthetho lomelana neluthando. Kude. There is no law that can work against love.
Kude. Luthando is a limit breaker. Luthando lwephula konke. Lokungaba semgwaqweni walo. Solomon ke lithi wathanza uNkulunkulu. Lo mnikelo ke lolandzelako la Solomon ulandzela leyo order leyo. Wabonakalisa luthando lwakhe. Wahamba wayawunikela. Ngalo mnikelo wenkulungwane. Kude lokwesinza, nothing is heavy in the hands of love. Kude lokwesinza kakhulu esandleni seluthando. Nothing is too heavy in the hands of love. Kude. Kude. Futhi on the other hand, luthando lufunza kwemukela, ngisho ichaphisa emukele ngazuthi umphe 1 million. Abonga ichaphisa azagithi, "Hawu bongapha mina inkosi yami." Because uvalo luthando more than le chaphisa. Luthando luyapha, luthando luyemukela. Solomon ngenxa yekuthanza luthando lwakhe walukhombisa. Luthando lwakhe walukhombisa. Luthando lwakhe walukhombisa. Yes. Bese ke sitawubona le transaction, but la kuba seGalatia likhuluma ngekuthi uma ngabe umntwana asemncane noma lo mntwana ayindlalifa anako konke, this child has access to the inheritance, no limits. Mangabe lifa la kubo, timoto, tinkomo, timbuti, timali, tindlu, ngemaplazi, konke kwakhe. But konga angeke akusebenzise konke. I-limit ayikho kule tinto, i-limit ingalanga kuyo. I-limiting factor ukuthi usengaka understand ukuthi le tinto tisetshenziswa kuphi nini njani. Masakhulile sekana understanding, then the limits are broken. The limits are broken. Uyabanjelwa ngoba kufuneka kumoshakale until abe ne understanding ukuthi le tinto tingetani. Ngange ukuthi umntwana angaba nenyanga noma letimbili, ungamshiya nekudla konke ekhaya, konke. Umshiyele nemthoyi, umkhombise umthoyi ungala na 1 month. Awuthoya ngala, utawuflasha la. Kudla kula fridge libisi lwakho ngilwendile naku. Ulibeke la celeni kwakhe. But utamkhanza akhale watonela khona la angasakhanuki lutho. Why? Tonke letinto tikhona ladzingako, but usengikabi sesigabeni seku understand ukuthi angatsebenzisa kanjani. That's the limit. Understanding causes you to access the things that have always been there for you. Sikhulele emakhaya. Nyalo soyakhona kufika efridgini noma ebhodweni, lokudla lokupheka unala mabhodo lasetshenziswa ngilawa beka vela asetshenziswa ngesikhathi wena usengakhoni kupheka. Hayi ukuthi ngoba wena sowukhulile sekuthengwe lokusha. Yes, kungaba kusha, but solo letinto nguleti betivele tikhona nyalo sewukhona ukuthi sebenzisa wena ngani kucala bewudependa kulabanye. Kusho ukuthi i-understanding ikwenda ube somehow independent. You don't depend on others. When you don't depend on others, it gives you liberty etintweni leti ngaba khona. Ngoba awusamele umuntu ukuthi akubambe, awumele umuntu ukuthi akuthandazele, awumele umuntu ukuthi akuzilele, awumele umuntu ukuthi akuhlabelele.
Because so we understand how the things of the kingdom work. So unikela hayi ngoba kusukume umuntu wathi nikelani. So understand tinto kule kingdom ukuthi tisebenta kanje. Kanti mawungakati understand ngisho umnikelo ungaba nawo ubuka ukuthi badlala ngathi labantu baphika ukuthatha imali yethu. You don't understand how the kingdom work. Aw understand. Kuthiwa kukhokhwa ishumi badlala ngathi into yaka Old Testament. It's because you don't understand how the kingdom operates. But ma understand ukuthi lo mbuso kusetshenzwa kanjani kulo mbuso. How do I access the door of no limits? Go where you know I'm not losing anything. This is how things operate in this kingdom. This is how things operate. Kungakuthi awukhanza lomunye angisusho lisondo lami lakaDzeni Nkosi yami lengakhulela kulo nje. Labo gogo namkhulu la khona bosukuma ngazuka wakho uthi zuka wakho dishumi kuya ngawe nje uthi the whole man no dishumi dami ngithakukhanye lapho bekuvaleke khona kuvuleka iminyango ushintshe 20 cent abe bozuka labangu 5 utawuhle ubeka nje uhle ubeka nje ngike encwadini yabaseFeso lithi akukhanyiswe emehlo engcondo yethu. There is light that has to shine in the depth of our hearts. Boze site ubona ukuthi le tinto tembuso wasezulwini tisebenta kanjani. Nali ke leli verse lami ekugcineni lithi ke Solomon wanikela bese ku verse 7 verse 4 inkosi yahamba eGibeya yayawunikela ngemihlatshelo ngobe le bekungiyona ndzawo lephakeme lemcoka. Indzawo lephakeme bekuthi indzawo la kunikela khona betakhelwe tithixo. So at this time litempeli belingekho nabo bebanikelela la bekunelitabernacle khona. Solomon ngelBhayibheli lithi naye wafike wanikela. Nange verse 5 simakathi watibonakalisa kuSolomon ebusuku ngesimo seliphupho. Wathi nibonakalisa nini? Ngebusuku balowo mnikelo. God responded to the offering. Wathi bonakalisa ngebusuku balowo mnikelo. Uyatibona tinto talombuso operate kanjani bazalwane? Uyayibona lenkosi yelizulu ukuthi uyisukumisa ngani? Ngalobo busuku simakathe wathi bonakalisa kuSolomon ebusuku ngesimo seliphupho ngesikhathi aseGibeya. I like that. Ngalesikhathi asele enzaweni yemnikelo uNkulunkulu wasesoyamvelela. Wathini? Wamvelela wathini? Cela noma ngabe yini lofuna ukuthi ngikuphe yona. No limits. No limits. Solomon uyatata itinto ukuthi tisebenta kanjani embusweni. Ngiyakubona usemncane but une understanding yekuthi itinto embusweni tisebenta kanjani. Solomon, you have just broken limitations for your life. Ungacela noma yini. Ungacela noma yini. Thank you Jesus. Uthi uNkulunkulu Solomon utibeke la kucela abantu bacele noma yini. Utisusile lapha ka utibekele litafeni la kaBuffet. Sho njalo ka. Utisusile kana casta kuthiwa yinde la khatha. Alakhatha. Yeah, niyangiva ningibambile ya. Yeah. Utisusile lapha ka bitten pieces.
utifake ka everything you want. Thank you Jesus. Silapha nje uma ngathi siyaphuma la siyemshadweni noma siyakuphi kuphi. Sike saphuma bengisuthi awusho njalo majaha idolo mafakaza ukuthi phela kwaba khona nebonus ekuhambeni nengcebo. Ngoba sathi masifika le bekune line ngaphandle labadlako tingceke ukuthi wadidlela ngala. So bahamba ke nabo bafundisi labancane balibamba line. Kwathiwa la kudliwa ngemakhadi. Bede emakhadi bona. Bemeceleni. Ngase ngemsa wenkosi lo asha lo wabancanza le waphinze wabuya ngala sidla ngakhona. Kanti sengidawuthi mangikhuluma kuphinze lo asha eve bese uyagijima uyale. Labantu labakhokhela inini le khanza singilabantu lengithi mina ngicela babaphe kudla. Babuya sehlukaniswa nje ngumncele lomncane nabo bahlala etafuleni exactly la ngidla khona. Bakhona kudla la. Bakhona kudla la. Kungendeka njengalokho basho ukuthi lokudla kuyafanana. Kepha ngale kafanana ngale ngaphandle. Bewuphakelwa. Lo fanana wangala ngekhathi bothi phakela. Uthi uNkulunkulu kuSolomon uthi thuthile la utawuphakelwa khona. Sewutifake etafuleni lekuthi phakela. Ngale ndlela lo ngikhombise ngayo ukuthi uyangithanza. Ngale ndlela lo ngikhombise ngayo ukuthi uyangithanza. Uyathi umuntu lo umthanzako akuvakashele nangomngane wakho. Afike athi uyathi ngiyaphuthuma ngikhohlwe libhantshi noma ngikhohlwe isketi kanti kufuneka lo mbala walesiketi lela ngiyakhona. Uyakodrop ugijima uvule ngoba uyathi ukuthi lo mngane wakho lo niyathanzana. Umnika cishe noma ngabe yini. uNkulunkulu uyativa tigite umuntu lomthanzakho bazalwane. Uyativa tigite umuntu lo religious. Uyeva ukuthi lo uta ngalesicwayisa 10 rand nje ngalokuthi uyathi uthi kumele anikele. But lo munye eve ukuthi uta ngalo 10 rand ubangwa luthando. Ngiko lomunye wahlabela wathi ngida kukhonda njalo ngeluthando enhlitweni. Nawe kunebani nje lothi machamuka ukuthi lo uvala iminyango ivuliwe. Ume lapha. Mangabe kwendekile usheshe kulokunye ucele ukuthi ngicela nimtshele ukuthi angikho. Noma umtshele ukuthi hayi khona la ngijake khona uyamvimbela ukuthi angayikhashane nekuhlala kwakhe la. But kukhona lo watiko ukuthi Nkosi yami kukhona i-transaction leyendekako in the life between you nalo muntu. Uhlala ungakadimiseli ukuhlala. Solomon wakhona ku-accessa things of the kingdom ngenzaba yeluthando lwaNkulunkulu. Ngicela sisukumeni ngebathandekayo sitewuthandaza. Tuchuli Loyaziwa Uthando lunjengolwandle lubanzi lona luyaziwa
waziwa lwafinyelela kimi lwafinyelela ngisezonweni wangisindisa uNkulunkulu kuSolomon masacelile Solomon wathi just give me understanding Lord, ngicela ungiphe nje kuconza. Wabe ukhwebule sizemzem sedinto. Wathi uNkulunkulu Solomon, by just asking understanding, limits have been broken. Limits have been broken. Wathi uNkulunkulu njengoba ucele lokhu, ungathi celela impilo lenze noma ebunjinga, ungaceli nekubhujiswa kwetitha takho, kodwa ucele inhlitiyo lehlakaniphile nengcondo lehlutekile kuze uhole ngekulunga wento umsebenzi wami ngekulunga. Uthi uNkulunkulu ngidakunika lo lokucelile, ndakucala ngako, but bese uthi ngitakunika inhlitiyo lehlakaniphile nengcondo lehlutekile, ngunike lwadi kangangekuthi akusaye kuphinze kube khona lo njengawe. Limits are broken. You are going to set a record that has never been broken in your generation. Uthi futhi akazange sabe khona kuqala, before you and after you. You become the first and the last in your time, in your generation, in your family. Bese uthi ngetulu kwaloko, listen to that, ngetulu kwaloko ngitakupha naloku longakakuceli. Yebo ngidakupha bunjini, ngidakupha kuhlonishwa, ngidakupha ludumo, kuze kuthi ngetikhathi takho kubete na inyingozi emhlabeni lengafanana nawe. Get understanding above all things. Wathola inhlakanipho, wathola kuconza ukuthi letinto talambusweni tisebenta kanjani. The doors of limits fall down before you. Nkosi Jesu usesihlalweni nalamuhla, sidimvu telidlelo lakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi ngamunye ngamunye ukhanyise emehlo enhlitiyo kuze sibone kahle liqiniso lembuso wakho. Thank you Jesus. I pray that there would be hearts today lethi dawunyakatelwe ezulwini ngekuthi ngalelanga it was the first day to determine in the heart to seek first the kingdom and its righteousness. And that step unlocks the door of limitations. Yes, Jesus. Njengaloku wenda uNkulunkulu kuDaniela kuthi ngelanga lakhe lekucala ahlukanisa inhlitiyo athi uyafuna kuconza tinto ezulwini. It was after 21 days asazili lathandaza ngesikhathi ngilosita ithi kathe Daniela ngelanga lekucala lizulu lanyakata on your behalf ngoba inhlitiyo yakho yabonakala. Akube langa Nkosi lamhlale lirekhodwako kuthi kunendodzakade kunendodzana yakho, let us set his or her mind to seek the kingdom first and the righteousness of heaven. Things begin to unlock, things begin to unlock, things begin to unroll. Nematshe njengelitshe lebelisesidunjini saJesu lelasti sukela. Things begin to unroll. Things begin to unroll. Limitations are broken when you set your heart. Thank you, Jesus. You are faithful to exceed our highest expectations.
you are able to exceed our best prayers. Kuze ukuthi kudunyiswe ligama lakho kuphela. Nkulunkulu wethu imanga akasiye lo wagcina ngetimanga eBhayibhelini. Akasiye lo wagcina ngabo Solomon. Lethi tibonelo ngalokungenteke empilweni tethu. Ngiko ngeke sithi Jesu akasho wathi nibothandaza nithi babe wabo Abrahama, babe lo sezulwini wabo Daniel. Wathi nibothi babe wethu lo sezulwini because it's the same God. The same God. Lo wathi Solomon cela noma yini. Wathi Solomon, just give me understanding. Wathi nkulunkulu, you have broken the doors of limitations over your life. He is the same God. Ngeke olivile Nkosi lethu unguye lamuhla, unguye itolo, unguye naphakade. He is the same God. Akanawo ema favorites kude labathanza kakhulu kunalabanye. He loves us equally. This shall happen to you as long as God is on the throne, as long as you seek first the kingdom, seek understanding. The doors of limitations are broken already by the Lord Jesus Christ. In his kingdom, you have access to all these things, all these things, all these things, all these things. All these things. All this is yours. All this is yours. No limitations in this kingdom. Thank you, Jesus. Lord, be glorified, even as we partake now in the offering. Solomon wakhombisa luthando. Awusunikela nje religiously. Express your love through this offering. Thani mnikelo ngiphathele luthando lwami. Ngifuna ukuthi khombisela luthando lwami kuBaba eNkulunkulu wami. Yenda luthando lwakho luphatheke. Nkosi, nanga lemnikelo lesiyilethako. This is our Gibeon today, where we have our altar. Thank you, Jesus. Where we sow seeds for the kingdom. Akube lithumo kuwe msindisi wethu sisahlanganyela ngeligama la Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen.